mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, umunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Ndashima Imana, reka wenda mpere ku mashimwe kubera ko n'uyu mwanya wacu wa nyuma wo gusezerana. Ndashimira itorero rya Gate of Peace, pasiteri baturarika, naza ngira ngo umwanya ntuzatwemerera, ariko ndashima Imana ko byahuriranye byose bigakunda. Imana ibaho umugisha. Ndanashimira ko mu by'ukuri Imana yadutekereje iciye muri mwe, kandi pasiteri ni inshuti yacu cyane cyane kabisa, ariko ndagira ngo sitwe twenyine, ni inshuti y'abantu benshi, ni inshuti y'abantu benshi. Igihe cyose dufite igikorwa gihuza abantu, gisaba ubutabazi, azaza ndetse n'ibiri uretse ibiri rusange neko bivugira kure n'ibyacu twagize. Pasiteri rwose kuba hano iwanyu namwe turabazi, turabazirikana. Imana ibaho umugisha, hamwe n'abakozi bose mukorana n'itorero ryose rya Gate of Peace. Imana ibaho umugisha. Ndashimira abavugabutumwa bagenzi banjye bagiye baririmba, by'umwihariko umuvandimwe Patro. Uyu mugabo ni inshuti yanjye cyane, gusa nyine ndamurutaho gatoya, ashari evangeliste, jewe ndi pasiteri, siko usibye ko bitarutana. Gusa nari ngiye kuvugira ko ntidukunze guhurira cyane mu bitaramo, ariko bike twahuriyemo ndamuzirikana kabisa. Kigera hano 2015 ari mu bantu twataramanye cyane cyane kabisa. N'ubu ndashibuka ibintu twasengeye. Yewe umuntu udafite amahimba mu by'Imana za numva namukunda kwanje kose. Imana ibaho umugisha mwinshi. Sema amen. Hallelujah. Ndashima Imana rero kubera bose. Nabonye abantu bahano bafite utaratibu nishi, murategera kabisa. Siko mutegera umuntu akumva yavuga karara avuga hano mu gitaramo. Hano hari abavyeyi bari sawa kabisa. Ndabashimira cyane. Imana ibaho umugisha. Amen. Mwabaye inshuti zacu. Ndashima kubw'uyu mugabo twazanye Sava, ngo kwishimira ko abaramutsa, reka zabaramutse. Yesu ashimwe. Turashima Imana kuko twageze hano. Imana ishimwe. Amen. Cyongeyeho kandi turashima ko ikaze ryanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha. Amen. Hanyuma rero kubera kuko twese dufite inyota yo kumva ijambo, reka tumuhakomeze. Ndashima Imana kubwo abashumba. Ni nk'abo abashumba bahano mufite ubumwe kabisa. Abashumba bahano ni Pasiteri Gisore, Pasiteri Enoke, shumba hariya. Mwese mwaje gutarama. Imana ibaho umugisha kabisa. Shumba Maruba hariya. Nabonye n'umuvyeyi wacu hariya. Kubana namwe n'umugisha kabisa. Muzamubona ukuntu bibera amateraniro arimo abashumba. Muzabona bimeze neza. Yego. Usibye ko umusigaye mukunda kwigenga cyane, bamwe ntibakibikunda, ariko bimeze neza kabisa. Yego. Nabona abashumba ya murongo wose, bashumba. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ntabwo sinzi umwanya ndi bukoresha uko ungana, ariko ko ndabona uwo nkoresha atari muke.
habe n'iminota 2 si mikeya. Uko kera mwamye mugira ubwoba ni 2 si mikeya. Uyu munsi nifuje ko tuganira gatoya ijambo ryasigaye ryo kwera imbuto n'irindi ryo kunguka kumenya Imana. Ndayacamo, ndagenda nyacamo gatoya kugira ngo wenda koreho gato. Iyo Bibiliya ivuga ngo twera imbuto, iki cyanditswe aka gapoe ka gatatu karavuga ngo, haravuga ngo mwera imbuto z'imirimo myiza yose. Imbuto z'imirimo myiza ntabwo zihuye n'imbuto z'umwuka. Bibiliya ivuga imbuto z'umwuka, ariko muri iki cyanditswe ho yavuze imbuto z'imirimo myiza. Muri izi mbuto z'imirimo myiza, murambabara nakoresheje nsomana, kwera imbuto bisobanura iki? Bisobanura ni mu yandi magambo kuba fruitful cyangwa kwera imbuto ni resultat ziri visible, ni matokeo aboneka. Resultat ni sesi matokeo, ni umusaruro ugaragara n'amaso, nicyo cyitwa kwera imbuto. Ni ikintu umuntu yakoze agasarura ikindi mukakibonesha aya maso, apana umwuka. Apana ngo duhudumiye bya bindi evangelist yatubwiye ngo yahudumiye umwana umwe ngo Imana imubwira ko ari imfura, ari inyangamugayo. Ni byiza mu rundi ruhande, ariko uku kwera imbuto kuvugwa aha ntabwo ari uguhudumiya ngo mumenye ngo se byicaza ni inyangamugayo cyangwa ni umunyamafuti. Oya, ni resultat ziri visible murebesha aya maso y'ikinyamurenge. Yego. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ibihamya biri evident, ni ibihamya ni ibimenyetso bigaragara. So is evidence, nukuvuga ngo nimba neza imbuto hagomba kuba hariho exhibit, ibintu bibigaragaza neza, bakavuga ngo kubera ukuntu uyu mugabo nabonye yakoze iki kintu niki, ibi byambereye ubuhamya nk'imbuto z'ubukristo bwiwe. Munyikirize amen. Amen. Hari abantu hano dukunze kubwirana ngo turi kumwe mu mwuka. Umuntu akakubwira ngo nukuri, ngo nubwo ndakunze kuvuga ngo ariko kuri yanza gusengera. Oya, ibi mpaye mbabwira byo kwera imbuto zo si imbuto zo mu ibanga. Iyi Bibiliya itubwira imbuto z'imirimo myiza ni imbuto zifatika umuntu akozaho amaboko. Yego. Munyikirize amen. Amen. Kandi zifite evidence. Kavuga ngo uyu muntu ejo bundi nari ndwaye aransura. Uyu muntu ejo bundi nari nabuze amafaranga arayamba. Uyu muntu twari twaburaye aratugaburira. Iyo ni evidence, ni ibimenyetso bifatika. Uko niko kwera imbuto. Ikindi kandi nkiri kuri iri jambo nkirimo basobanura kwera imbuto ni ukugaragaza, ni manifestation ya kalite y'ubumana muri wowe. Umuntu akagira Imana ikaba muri we, kalite y'ubumana ikimanifesta, abantu bakayibona hanze. Tuzera rero mu buryo bubiri, mu buryo bw'ibikorwa no mu buryo bwa character. Ndabasigaga nivuga ibikorwa se ngavuga na character, uko abakecuru bazi character kweli, imiterere. Kuvuga ngo imbuto zacu za mbere zigaragarira mu miterere yacu, zigasubira zikagaragarira mu bikorwa byacu. Kuko umuntu utera imbuto mu miterere ye, reka tugende ijambo kurindi. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Ariko ntararishaho reka mvuge good work, imirimo myiza. Imirimo myiza Bibiliya ivuga tugomba kweramo imbuto. Bibiliya buriya iragaruka igasubira ikanayivuga neza.
ni imirimo twakoreshejwe no gushaka guhesha Imana icubahiro. Yego. Imirimo twakoze yose motife cyangwa impamvu yabiduteye ari ukugira ngo Imana ihabwe icubahiro, iyo niyo yitwa good work. Kuko umurimo wose mwiza twakoze tutabiterewe no kugira ngo Imana ihabwe icubahiro, nubwo ari mwiza mu maso y'abantu ariko si mwiza. No kuvuga ngo ikigira umurimo w'umuntu mwiza ni motife, ni impamvu yabiduteye kubikora, kuko yari igendereye guhesha Imana icubahiro. Hari igihe uburirimbyi butaba bwiza. Imana yigeze kubaza abanyisirayeli ngo ariko iyo mwibesha ngo murafunga mukirisha inzara, nije muba musenga kweli? Muzi ko indirimbo zanyu zirutwa n'iz'Imahanayimu, indirimbo zanyu zirutwa n'izo mu Bafilisitiya. Icyo gihe bararirimbaga baririza bagasenga, ariko imbere y'Imana kubera motife yabaga yabateye kuririmba no gusenga, Imana ntibibone nk'ibikorwa bihesha icubahiro. Kazi za Roho zibarikiwe, kazi za Roho daima, kazi za Roho zibarikiwe, kazi za Roho. Mimi nimebarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa. Mimi nimebarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa. Iyi niyo mirimo myiza. Bibiri ivuga ngo twere imbuto z'imirimo myiza. Bwa mbere imirimo myiza ni imirimo twatewe no guhesha Imana icubahiro. Kuko ubu nyine dufite abantu benshi, ariko motife bafite mu murimo w'Imana ntihabamo icubahiro c'Imana. Dufite abavuga butumwa benshi, dufite abaririmbyi benshi, dufite bakinamama benshi, dufite abanyamasengesho benshi, dufite abapasiteri benshi, ariko wibajije ngo se motife yamugize pasiteri niki? Iyo motife rero nimba itarigendereye guha Imana icubahiro, ntabwo ari umurimo tweza imbuto. Icya kabiri, iyi mirimo rero myiza Bibiri ivuga tweramo imbuto. Icya kabiri ni action that flows from faith, ni ibikorwa bitemba biva mu kwizera. Uko Bibiri iravuga ngo haba n'ituro dutura, iyo ritavuye ku kwizera ni icyaha imbere y'Imana. Ariko mutekereze nk'amaturo, umuntu agatanga 50 kubera ko itavuye kwizera igahinduka icyaha imbere y'Imana. Ya maturo amwe muzamutangira mu isoni, ya yandi muzamutanga hano mu ikanisa, ukabona pasiteri yahase, duherekeze umushitsi, kaba atariko kamfe kubikora. Ya yandi nayo ni icyaha imbere y'Imana. Imana izikunda, God love a cheerful giver. Imana itanga umuntu utanga abikuza, abyishimiye. Nico gituma Bibiri ivuga ngo udafite kwizera ntibishoboka ko yonezeza Imana. Yego. No kuvuga ngo muri iki gikorwa, muri imirimo myiza tweramo imbuto, no kuvuga ngo ibikorwa byose dukora bigomba kuba ari ibikorwa byatemje bikomotse mu kwizera kuturimo. Kuko iteka ryose kwizera gutera gukora. Nimba kwizera kutarimo kutadukangurira gukora, no kuvuga ngo ntiturageraho twera imbuto z'imirimo yo kwizera. Yego. Nababwiye kuri jambo duha twiga, imbuto z'imirimo myiza zitandukanye n'imbuto z'umwuka. Ibi ni ibikorwa bigomba kuba byatemje biva mu kwizera. Hahandi Bibiri zivuga ngo kwizera niko kwatuma. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Hari abandi batanze abana babo kubwo gukunda Imana, intumwa nazo zapfuye urupfu rubi, turindiriye n'abandi baneshize, y'ukuri
tuzakoresha tukazahabwa ibyasezeranijwe. Uko kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka. No kuvuga ngo urugendo rwose Aburahamu yagiye aje gutamba Isaka yari flow, kwari ugutemba kw'ibikogwa bivuye mu kwizera kwa Aburahamu bigiye kunezeza Imana. Yego. Intumwa zimaze kwizera, itorero rya mbere rimaze gutangira, intumwa zo zatanze n'ubuzima bwabo. Ubuzima batanze, Petero avuze ngo njewe kubera ko umwami wanje bamubambye ahagaze, njewe bambambe ncuramye. Uko gutanga ubwo buzima bikomoka mu kwizera, nguko Bibiliya ivuga ngo twere imbuto z'imirimo myiza. Abantu bakangishije ubuzima bwabo baramubwira ngo turakwica, akavuga ngo nimushake mu nyice, namaze kwizera. Akemera bakamwica. Icyo gikogwa, uwo murimo yabagakoze ukomoka mu kwizera, nico Bibiliya dusaba hano ngo twere imbuto z'imirimo myiza. Yego. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Mani baho umugisha. Hallelujah. Ndabona igitaramo kabisa. Tuzamura amaboko duha Imana icubahiro. Ahimbazwe Yesu. Abikigiye ntibashaka ukuri kuba bya mu matwi. Abikigiye ntibashaka komorwa ibisebe. Abikigiye ntibashaka gukira ibyaha. Abikigiye ntibameze kanamani wa kera. Uzabona amaboko duhimana icubahiro. Hallelujah. Mole la sandela Landini saho Landini sango la bonari. Imana ntijibesha ntijihinduka, izera ibyo yavuze yuko ari ukuri. Imana ntijibesha izera ibyo yavuze yuko ari ukuri. Imana ntijibesha ntijihinduka, izera ibyo yavuze yuko ari ukuri. Imana ntijibesha ntijihinduka, izera ibyo yavuze yuko ari ukuri. Narimo babwira ko iyo Bibiliya ivuga ngo good work, imirimo myiza tweramo imbuto, ni ibikorwa dukora bikomotse mu kwizera kuri muri twe. Apana kwizera kwakira, oya, kwizera kutumotiva gukora. Nabikozeho hejuru. Hariho kwizera gukunda kwakira, hariho kwizera ko gusabiriza, hakaba no kwizera ko guha Imana. Yego. Abenshi matorero yacu twakiriye kwizera ko gusaba. Ariko hari n'ukundi kwizera kuza guha Imana ibyo dusaba. Yego. Munyikirize amen. Amen. Zamura amaboko duha Imana icubahiro. Hallelujah. Zamura amaboko duha Imana icubahiro. Ahimbazwe Yesu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Oya, abantu dusaba Imana ariko Imana nayo izidusaba. Yego. Kwizera kwiza no kwizera kuza kudushoboza guha Imana ibyo dusaba. Amen. Iyi niho Pawulo yandikiye abagabo arababwira ngo mwere imbuto zikwiriye imirimo myiza. No kuvuga ngo ni imirimo n'ibikogwa bikomoka mu kwizera kwacu. Icya gatatu nkirimo nsobanura introduction y'iri jambo, ni ibikogwa dukora bikomoka muri obedience, action we did
from our obedience to God's word. Ni ibikorwa dukora tubikomoye mu kumvira ijambo ry'Imana. Izi nizo mbuto Bibiliya yavuze twera z'imirimo myiza. Ijambo ry'Imana ryavuze iki? Ngatera intambwe kagikora. Ico gikorwa nico iki cyanditswe kirimo kutubwira ngo tugeraho tuza dusoma ijambo ry'Imana twibaze ngo se byadusabye iki, tucumvire tugikore. Turi mu gihe kigoye, intwari zo kwizera zabaye mu buzima bwo kumvira Imana. Abakristo bubu babayeho mu buzima ni gakeya cyane dutekereza kuvuga ngo se demande z'Imana ku buzima bwanje nizi. Ko buzima bwanje bugira amademande, Imana ndashaka ko nkorera iki, Imana ndashaka ko mpiki. Wari wicara wowe ukibaza ngo iki Imana yantegetse mu murimo wayo ni iki? Nimba ndi umuvuga butumwa, iki Imana yantegetse ngomba kumvira ni iki? Nimba ndi umunyamasengesho, iki Imana yantegetse ngomba kumvira ni iki? Nimba mfite impano yo gusengera abantu, iki Imana yantegetse ngomba gukora ni iki? Iyo tutabahe mu buzima bwo kwibaza icyo tugomba kumvira, tubaho mu buzima butari ubw'ubushake bw'Imana. Yego. Imana ibaho umugisha. Amen. Imana ibaho umugisha. Hallelujah. Imana ibaho umugisha. Amen. Ariko se mwokwemera ko twonezerwa tutari mu bushake bw'Imana? Kuriya umuntu ashobora gukorera Imana imyaka 20-50 yaravuye mu bushake bw'Imana. Sawuli yakoze igihe gito cyane ari mu bushake bw'Imana. Indi myaka yayimaze ku buperezida yaravuye mu bushake bw'Imana. Umuntu ashobora kuba pasiteri kanisa rigakura yaravuye mu bushake bw'Imana. Uko ubuzima bwo kuba mu bushake bw'Imana ni ubuzima buri personnel. Ntabwo ari ubuzima rusange. Ni ubuzima buri personnel. Yego. Sema amen. Amen. Imana ibaho umugisha. Hallelujah. Abiki gihe ntibashaka ko rw'ibitse. Abiki ntibashaka gukiriza. Sema amen. Hallelujah. Munyikirize amen. Amen. Jukurikira Yesu akuyobora inzira bikomeye azabyorosha. Ntabwo ari inzira yoroshe. Ntabwo ari inzira yoroshe. Akuyobora inzira ibikomeye azabyorosha. uyu murimo w'Imana uzaworohera abantu babiri gusa. Uzaworohera abapagani batitaye gutekereza ko Imana iba evaluatinga, ko Imana ikora evaluation ku buzima bwabo. Abantu bagahota nta kindi kintu batekereza. Abantu don't caring ikintu cyari cyo cyose. Uyu murimo uzuborohera. Azagera akavuga icyo ashaka, agakiza icyo ashaka, akica icyo ashaka. Don't care. Yego. Abo bantu umurimo uzuborohera. Abandi bakabiri umurimo uzaworohera ni abantu biyeguriye Imana totalema. Nibo Yesu yavuze ngo nira yangu ni nyepesi. Amen. Umutwaro wanje ntabwo uremereye. Yego. Ya umuntu urara mu kabari ntagire isoni zo kuririmba. Bene abakenshi umurimo uzuborohera. Kubera kuko icyaha yakorera siriya Mana yo mu ijuru ni ibindi. Ariko kandi tugakora umurimo udatanga umusaruro. Kuriya umurimo umuntu yishoyemo n'imbaraga n'ubwenge n'umutima
ari umukristo udafite andi magaho. Mu gihe gitoya cyane abamaze kugira abantu ya impatize yakoze ku bugingo bwabo bahindutse kuke. Ariko umuntu agasazira mu murimo ukabura impartation mu buzima bwe. Kibaza ngo se uyu ninde yigeze ayinspira mu buzima bwe? Ukibaza ngo se uyu ko amaze imyaka ari umuvuga butumwa. Inspiration yiwe mu ikanisa ni iyi. Burya abantu batagira inspiration ni ikimenyetso kuko batagira presence y'Imana. Kuko presence y'Imana na inspiration biragendana. Imana ibaho umugisha. Amen. Imana ibaho umugisha. Hallelujah. Imana ibaho umugisha. Amen. Ibikorwa by'urukundo, service dutanga, ubuzima bwo kwezwa, ubuzima bw'umutwaro, ubuzima bwa generosité. Generosité ni ugutanga, ubuzima bwo kubabarira. Biriya bikorwa byose byo guha abandi bantu service. Biriya ni ibikorwa niyo mirimo myiza bibiri dushaka. Ntabwo sindababwira ko mbuto z'umwuka zizo turimo kuganira. Hano dufite abakristo afite inzigo yakuye muri Kongo, aracyayifite hano i Nairobi. Ariko abagore kujya bagira inzigo kuruta abagabo. Kuri aba bagore abamubona bicaye hariya, amakosa yose abagabo babakoreye barabise mu mutima. Uzumukosera irindi kosa arimo akakubwira ngo kwanza na burya bushize wagize gutya, n'ubushize wakoze niki, n'ubushize wakoze niki. Negeze kubaho ubuhamya umunsi umwe umuntu wagiranye ikibazo n'umugabo we, aratubwira ngo umugabo yamutangiye bakiba muri Kongo, waho bigeze ntiyo ushobora kumwihanganira. Uracyarimo wibuka amafuti yo muri Kongo we? Umukristo uri mu ikanisa uracyarimo wibuka amakosa bagukoreye muri Kongo? Muvuga butumwa yabivuzeho. Ndababwiza ukuri, Imana nidahera mu miryango yacu ntimugire ngo tuzoyiheza abaturage. Dawudi aza gusaza yaravuze ngo Sulemani mwana wanje uje wibuka Imana yaso, nuyikomeza nayo izagukomeza, nuwita nayo izaguta. Abavyeyi benshi ntibafite Imana bazasigira abana babo. Abenshi mu makanisa dufite bafite inshingano mu makanisa ariko ntibafite Imana. Nakaga kugira inshingano mu murimo w'Imana udafite Imana. Umuhungu wa Dawudi ngo ni Absalomo yigeze kuvuga ngo bimaze iki kuba ibwami ariko umwami utabasha kumucigera. Ngahe ni mwibaze namwe iryo jambo. Ya jambo batubwiye ngo mugende uko bikwiriye ab'umwami. Mwibaze ngo turi abana b'umwami babibwama ariko batabasha guca umwami ryera. Guca umuntu ryera abatoya ni ukumubonesha amaso. Dawidi yabwiye umwana wa Absalomo aramubwira ngo bakubabarira uzutaha ariko ntuzanca ryera. Ngo buce n'abaricara batariko icyanzanye ibwami ntabasha guca umwami ryera niki? Bimariye iki? Gutura ibwami tazagira umunsi n'umwe zabona umwami. Abakristo benshi niyo kategori babamo. Na abakristo mu ikanisa batanga amaturo ni sadaka ariko umwami wabo ntibamuciryera. Umubajije ngo igihe uherukana ibihe byawe byihariye n'umwami wawe ni ryari? Takizi. Umubajije ngo ubusabane bwawe naso buhagaze gute? Ntabuzi. Umubwiye ngo uheruka kwishimira Imana ryari bivuye ku mutima wawe? Takizi. Uko niko kuba ibwami utabasha guca umwami iryera. Munyikirize amen. Amen. Zamura amaboko ndu Imana icobahiro. Atukuze. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Yandirimbo ririya jambo rivuga ngo twara abashitsi ku masezerano. Muziko nuba abantu benshi bakiri abashitsi ku masezerano. Naba Kristo nabaririmbyi n'abanyamasengesho ariko abashitsi ku masezerano.
munyikirize amen. Amen. Oh, iyo twiga ijambo ry'Imana risa ritwigisha inzira z'Imana, rikatwigisha amasezerano y'Imana, Yego. rikatwigisha ubushake bw'Imana. Amen. Niba ibyo byose tutabyiga mu buryo buri serious, hari umunyabwenge wanditse aravuga ngo Imana n'agakiza, ngo agakiza tumenye uburyo turi serious mu gakiza, ngo iyo turebye imbaraga dushoye kwiga ijambo ryayo. Kuvuga ngo nimba tutari serious kwiga ijambo ry'Imana, ntabwo turi serious mu by'agakiza. Niko uko murafashije? Yego. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amazi kizarangira, zishira muri Kanani yanjye maze nturuke. Sema amen. Hallelujah. Zamura amaboko duhimana icyubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Amen. Isi yuzuye ibitego Biteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja, uko bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho, kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Zogera kuco yavuze, zogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ibeshe. ikintu cyitwa character cyangwa imiterere ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, na agace k'ubugingo cyangwa k'ubuzima bw'umuntu. Iyo Bibiliya ivuga ngo twere imbuto zikwiriye imirimo myiza, imirimo si yidukiza, ariko ni ikimenyetso cy'uko kwizera kwacu gufite ubuzima. Amen. Iyo kwizera ko umuntu rero gufite ubuzima, urukundo ruraza, nubwo rukomoka muri wa mwuka, ariko rukaza rukagenda rukaba parti y'ubuzima bw'umuntu. Yego. Ibyishimo bikaza bikaba sehemu nyingine ya maisha ya mwanadamu. Amen. Kwihangana kukaza kukaba urugingo nk'izindi ngingo zose. Amen. Ngo niko kwera imbuto z'imirimo myiza. Hallelujah. Munyikirize amen. Amen. Avuga ngo buriya pasiteri agira kwihangana. Ako yebe musengera aba pasiteri ni nk'aho bafite intege nke zo kwihangana muri iki. Aba pasiteri ntibakicihanganirana. Umwe bari mu kumusengera yarara kabiri nawe akaba arapumutse. Nguriya mugabo ngo ntawe mwihanganira. Ariko se kumwe bw'abakristo murabo kwihanganirwa ba? Hari umuntu wigeze kuvuga ngo azayemera aba pasiteri baruguru ngo nibo bari bafite umuhamagaro ngo kuruta bino basengerewe ina. Ahubwo abino muza mudukomera amashini twe dufite akazi kagoye. Kuyobora abantu bo mu nkambi, ukayobora abanyabwenge. Umugabo umwe ngo yigeze kuja Buvira agaruka yarafroze yarasubiye inyuma, ngo aje kwihana buri uko yihana aravuga ati mumbabarire nageze Buvira mvura n'abanyabwenge. Hano hari abantu bafite ubwenge bw'isi. Mu ikanisa hari abagabo bafite ubwenge bw'isi kabisa. Kareba umuntu ngabatari ku uyu mugabo, ubu bwenge bw'isi afite tuzamuhurusa kweli. Tumugeze imbere y'Imana. Hari nk'umugabo uzureba mu ikanisa ukavuga atari ko Mana, ukuye umusaraba wose barawuzaniye ngo nkwikorere. Umuntu wananiye umugore n'abana, uramunzaniye mu ikanisa ngo nje ndamushobora. Ntabwo byoroshe, dufite akazi kagoye. Munyikirize amen. Hallelujah. Muzamura amaboko duhimana icyubahiro. Amen. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Pawulo yaravuze ngo mu gihe cy'imperuka kizaba ari irusha, ngo abantu bazaba bikunda ngo batumvira n'abavyeyi. Yego. Noneho kumva umuntu wananiye kumvira abavyeyi be,
uko Imana iramunzaniye mu ikanisa ngo mushire muri timu y'abayumbe tuzomushobora. Biragoye. Ariko izaduhemba iyo Mana izaduhemba Nitwakora neza izaduhemba nitwe twihangana izaduhemba izaduhemba. munyikirize amen. Haleluya. Umugore ari mu kuza mu ikanisa yaramaze kubiga ishegabo mu rugo, yarabaye yari iterese mu rugo ameze nk'imfizi y'ubukombe yari yaza mu ikanisa nawe akagira ngo ritereka tegeke n'abapasiteri mugira ngo abo bantu baroroshe muza mudusengera Imana. munyikirize amen. Haleluya. Ariko mbabaze bavyeyi, kiriya gihe ca kera nico gihe hari umuhamagaro kuruta none. Ubundi muri kubona ko aribwo dufite akazi kenshi. Ubu dufite abantu baba indiscipline. Abapagani bakera baranatinyaga, batinyaga ivy'Imana. Ica kabiri, kera abantu bari bakiri mu ndyamo, umuryango ugifite imbaraga, umuntu ananira ikanisa umuryango ukamutora, umugore ananira umugabo umuryango ukamutora, umugabo ananirana umuryango ukamutora. Abantu naho ubu ngubu wowe ugitora umuntu se ugapfa kumutora ukambwira ngo umutoye kandi gute mu nkambi. nicyo gituma muri mukubona umwana ntatinya gutuka nyirabuko cyangwa kumushira kuri social media, ntatinya ngo ni sebukwe, ntatinya ngo arangana na se, ntatinya ngo arangana na sekuru, ntatinya ngo aramuyoboye. Ni mafu. Kuyobora abantu ba mafu ko mubwira ngo biroroshe biragoye. Imana ibaho umugisha. Amen. Hari undi wavuze ijambo ngo abapasiteri baruguru ngo ntibagaza bahembwa, ariko ngo bari mu gushaka ngo babahe amafaranga. Mbabazi mwibye abapasiteri ruguru na hano muri kugira ngo mugume mu bibi, mugumega mu barenganye, mu bagurira isabune ndanga urusenda ariko batarashira mu rusa. Bibiliya ivuga gute? Bibiliya ivuga ngo umukozi akwiriye ibihe. Ni muri subire umukozi akwiriye iki? Guhemba. Ese uriya mukozi baza bavuga niki? Ni umushumba wagiye kuragira mu kiraro cyangwa ni pasiteri w'ikanisa? Ni umwungeri. Ni umwungeri w'itorero. Akwiriye iki? Ibihembo. Ukuntu mama urivugana intege nke. Akwiriye ibihembo. Naza mbasetse ubushize aho twari turi, umunyakenya yarambwiye ngo mimi ngo siwezi leta ngo shemasi mujinga, atukazana umushemasi w'umujinga utazamenya ko pasiteri abana bakeneye school fees, ngo amenye ko pasiteri abana bakeneye isabuna, amenye ko inzu ikwiriye kwishurwa. Atuwo ngo nkamuheza ubudiyakoni? Atapana, sinakorera ikanisa imyaka yose ngo ninja gusoza muri retirement nzafata umukongoti nje kuba umuzamu ku ikanisa. Ati ngomba gufata umudiyakoni ufite ubwenge. Bibiliya iravuga ngo umudiyakoni akwiriye kuba afite ubwenge. Uzi ko pasiteri akazi kiwe ari ugusoma no gusenga, akagaburira itorero, namwe mukamugaburira. Nimba Bibiliya ivuga ngo ibihembo by'abakozi mwambuye birataka mu ijuru, reka twibaza aba bakozi. Mwavuze mutekereza ko ari abayaya, ari abakozi bo mu rugo gusa abayaya? Abapasiteri mwambuye bo mukagira ngo ntibazaha ibihembo byabo ntibibarega mu ijuru.
ariko si yo yari topic ni ukubahomya nka bene wacu munyikirize mwashanyikirije ni ukubahomya nka bene wacu yego Mana ntiyatugiriye neza umugabo umwe yaravuze kitengera ngo abwira abagore ati nimuzamura amaboko duhimana icubahiro bigira naba arabata ariko ayo maboko si yagaza ahura ibigori iri yaruguru none ko munanirwa kuyazamura ngo ahimana icubahiro atusibije ibikoma nivyo mutazanye naho amaboko Imana yarabahaye kuva ruguru usibije ibikomo nivyo mutaje mwambaye Imana ntiyabagiriye neza munyikirize amen amen munyikirize amen haleluya hari story nkunze kuvuga umugabo yambwira atangaza ngo umunyeshuri yavuye ahantu avuye ku ishuri ngo atanga $5 mu isaha mwari muri kanisa ngo aratangaza ngo mwenye alipoteza $5 ngo aze kuzireba zatakaye hano mu isaha abagabo buzuye umuhana bafite inka nta mugabo utanga $5 no kuvuga ngo umwana w'umunyeshuri wayitanze ibitangazo ngo umuntu wataye $5 mu isafu azayitonga ariko aba basaza bivye Imana yemwe mureke tubasabira imbabazi aba basaza baryamye hahijya abangabo timukamere nkabo kabisa nibwo bukene muzamubona abantu bagiye banga nibyo nigute umuntu yagiraga umuntu akagira inka 50 akambara ipatari citse hano inyuma n'ikoti ricitse ugasanga ntagira amatora yo kuryamisha aho abashitsi aba mu nzu y'ivyatsi umwe barambwiye ngo umukobwa we yigeze kuza ngo asanga afite inka nyinshi yaranze kubaka inzu ngo aragenda ngo arayimwubakishiriza ngo amare kugenda ngo sakaza yigenza ngo nta muntu wo yigura ariko Imana yadukuye kure mu kagira Imana yankuye kure mu mwijima ushira habona usibanganya amateka mabi umindura musha usibanganya amateka mabi umindura musha munyikirize amen haleluya zamura amaboko tuyimana icyo amen haleluya asifiwe Yesu amen muzamwita kuba pasiteri banyu yego Bibiliya iravuga ngo abakozi banyu ngo muzamubumvira kandi mubagandukire nkuko babera amaso ubugingo bwayo abo bariye babera amaso ubugingo bwayo bene wacu nibaza abana azaba mu ikanisa atuka pasiteri kandi akaribamo iyo Bibiliya ivuga ngo mwere imbuto zikwiriye imirimo myiza ibivuze ko ahantu hose dutanga service every area of your service bear a result whatever you do for impact ikintu cyose ukora ugikora nk'ikintu kizasiga impact nimba ari usenga amasengesho azazana impact azasiga impinduka ahuri zimwe mu mpinduka ziri common amasengesho atanga munyikirize amen amen munyikirize kandi amen amen impinduka ya mbere amasengesho atanga nuguhindura imitima ikoroha imitima ikomeye nk'amabuye uhereye kuwawe ukagera no kuwa baguturaniye iyo ni impact iri kome ni rusange kabutasenze neza munyikirize amen haleluya ni naco gituma nzangira amashaka y'abanyamasengesho bacu ko nzamona ko bataza basenga neza kuko ahantu hari igicaniro neza imitima y'abantu izayoroha imbere y'Imana
ntimubona ko turi mu kurirwa tuvuga ngo abantu bubu ngo baragoye ngo imitima yabo irakomeye. Na ahantu hatari igicaniro, ahantu hari igicaniro neza uzuhabwirwa nuko imitima y'abantu bose iri ready, yiteguye kwihana. Yego. Niba ubona tuvuga ubutumwa abantu ntibihana, tukagira ikanisa abantu ntibihana, iriya ni imitima itoroshe. Yabitewe n'iki? Yabitewe no kubura imbaraga z'amasengesho. Iri jambo nkunda kurivuga cyane. Imana idufashe abanyamasengesho Imana yatuzaniye mu ikanisa, muzane imbaraga zanyu zigaruke mu ikanisa. Abanyamasengesho dufite kuri none barasana bafasheho nk'imbaraga zabo bazisora hanze y'ikanisa, ni nkaho ziri mu gukorera cyane kuruta mu ikanisa. Ariko ndagira ngo mbabwire ko icifuzo nyamukuru Imana yabahaye ni imitima y'aba. Munyikirize amen. Amen. Inshingano nyamukuru mufite mu ikanisa ni ugusengera iyi mitima, kugira ngo ubutumwa nibuvuga bumve, bace bugufi, bihane, bagarukire umwami Yesu. Sema amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Ikindi cyakabira amasengesho azakora ni ugukuraho ibitsikamiye abantu. Burya ahantu hose Imana ikorera, Satani abashaka gutegeka ikirere ngo asikamire abantu, asikamire abagore, asikamire imiryango, asikamire abasore, asikamire abasenga, atatanye imbaraga. Narimo ubushize aho twari turi naza mbabwira revival killers, ibintu byica ubujutse. Kimwe mu byica ubujutse gikomeye ni ugutatana. Iyo Satani ashaka kumara ubujutse, azatatanya abantu mu bitekerezo, akabagira busy. Abararaga mu cyumba basigara wikoza kuri uyu akakubwira ngo ni busy, uyu yagiye Mombasa, uyu yagiye, babiri basigaranye mu muhana nabo ntibumvikana, ntiborarara mu cyumba ngo buce, akagucenga. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Sarirega nimba muri iki gihe abagore barabasubije inyuma, ariko muzamwibuka kera ukuntu abagore bagaza barira, bakarira Imana, bagatakira Imana, bakava mu murima bakazana abana bakarara ku karago basenga. Ariko ubu ni kaho basirimutse, tiba bagifa kurara mu ikanisa. Bibiliya iravuga ngo mushaka ababyeyi bazi kurira, kuko no mateka ya Bibiliya amarira y'ababyeyi yagira imbaraga. Munyikirize amen. Amen. Ngaho ababyeyi muzamura amaboko duhe Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Hallelujah. No mu mateka ya Bibiliya amarira y'ababyeyi agira imbaraga. Ababyeyi bicaye bagatuza bakaririra Imana. Sinzi amenya nimba twarazanye generation ntoya tukayiha ikibanza, generation nkuru kimuka, sinzi mbimenya. Ariko ababyeyi muzogaruke mu ikanisa, zagaruke cyangwa ufite nk'ijwi rishaka kumera nka basi. Ayo mapepa mwari mwahura nayo ari hano aha. Bari abana bataha mu rugo mukabona ni salama, ntabwo ari salama. Bari abana bataha mu rugo mukagira ngo ni salama, ntabwo ari salama. Iyo birirwa ntabwo ari salama kabisa. Intambara turimo kurwana kuri none zirakomeye. Ubu nibwo dufite abana bacu b'imyaka 18, 21. Ukubwira ko kera yagiye muri Freemason. Freemason ni bari ababaye Illuminati. Hari uwambwiye nje wambwira uko yagiye, kandi arambwira ngo uwamujanye ni mugenzi we nawe w'umunyamurenge bangana. Uwo ni umunyamurenge, n'undi wamujanye ni umunyamurenge. Ko bya bindi twararaga ngo bakunize nijoro, ngo baraye baniga, ngo yarayarya inyama, ngo yarayarya ibijumba bidahiye, iya byararangiye. Macha aramurya ibijumba bijokeje bidahiye muzozi.
hano hari intambara zikomeye hahandi, hari ibita biremereye kabisa. Zikome ubu nyine hari intambara zikomeye cyane, mugende mube maso, musenge Imana, ukijijwe akizwe, ukijijwe akizwe, ariko n'uwahanguse nawe tuzomumenye. Ko muragira ngo muracatwaye iminsi nyinshi se muhamwihishira, ntabwo bigitwaye igihe kabisa. Ibi byo kwiyoberanya ntabwo bigitinze kabisa. Nukuvuga ngo iyi si tugezemo iroroshe kugaragaza position umuntu afite. Mbabwire bimwe byari byarahishiriye bene wacu. Number 1 wari umuco twavuye iwacu, icyo ntimugitindeho, abenshi bagiye kugaragara muzababona. Icya kabiri bwari ubukene, abagore bacu akenshi bari batuje badafite agafaranga. Ubu ari mu kugira amafaranga, kuko Bibiliya iravuga ngo ubutunzi iyo bugwiriye bugaragaza ibiri mu mutima w'umuntu. Ubu tibigitinze tugiye kubamenya kabisa. Ndarondogoye, Imana ibaho umugisha. Isi ifite system ikomeye cyane, ikomeye kabisa, iriya hejuru cyane, iriya harenze. Bwa burozi bw'amashara y'inkoko buriya ni butoya cyane. Hari ibindi biheko bikomeye biri muri system uzisangamo ugasanga kuyivamo ntibishoboka, ni danger. Yesu Imana yakugiriye ubu. Freemason uwo mwana mbaye mbabwira yarambwiye ngo baramubwira ngo na bagiye kumurahiza amagambo 6. Baramubwira ngo ijambo rya mbere narahire ko atazigera ashaka, aremera. Irya kabiri narahire ko igitambo ikintu cyose akunda bazamusaba azagitanga, aremera. Icya gatatu narahire ko atazongera gusenga mu izina rya Yesu, aremera. Igitambo cya mbere bamusabye baramubwiye ngo turashaka ko wica nyoko. Uwo mbabwira n'umwana mureke dusenga Imana itugirire imbabazi zayo. Yarambwiye ngo yahushije nyina 3 kumwica. Ariko ndashima Imana ko yamubohoye, yarakishije. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndacamenye ibyo twaza tuganira se, narondogoye kabisa. Noba nkimenye aho mfatira se. Character. Asante kabisa. Narima mabwirira ijambo rivuga amaresultat. Tugomba gukora ibintu bifite ibintu bizana impinduka, tugasenga amasengesho azana impinduka. Icya kabiri ministry cyangwa umurimo dukora, umuhamagaro wacu tugakora ministeri, nditwa ministeri, umurimo umuntu akora ukaba ufite ugakora umurimo ufite tushe. Kavuga ngo ibyo byose uburirimbyi bwanje ufite uwo buzakora cyangwa byakunda. Munyikirize amen. Hallelujah. Munyikirize amen. Amen. Yewe ngiye mwivuga butumwa zandisengera. Abo mana ugira umuntu umukora. Ushize twagirana mwivuga butumwa. Byo hanze. Umukobwa umwe w'umumeru arafatwa. Ararira kabisa. Ngo aje kwihana
ananirwa kwihana arari agira ngo arihana arari ndarwa ndamujana ku Rwanda ndamurani vuga neza mbwira amakuru yawe yatangira kuvuga ngo pastor ngo wacha tu ngurita kuambia akamarira agatembagara ndavuga ntuyu nguyu umwuka yamukozeho tugomba kugira umurimo ufite tashi kavuga ngo uburirimbyi bwanje bugomba kuba bufite tuje hari umuntu ugomba gutacinga byanga byako yego munyikirize amen amen uzamura amaboko duhimana ijobara haleluya Imana yo mwishuri cyubahiro kandi amen mana nzagushimisha umutima wanje zavuga ibigwi by'amaboko yawe zavuga ineza wangiriye mana we zabihe zari bikomeye warabiduye mana zabihe zari bikomeye warabiduye mana we mana nzagushimisha umutima wanjye zavuga ibigwi by'amaboko yawe zavuga ineza wangiriye mana we zari bikomeye warabiduye jabihe bela somela jabihe mana we Yesu warabiduye sema amen haleluya munyikirize amen haleluya munyikirize amen haleluya munyikirize kandi haleluya uzutinya umurimo utagira umuntu wakoze amen uzibaze ngo se umurimo nkora udakora ku bandi bantu ubuvuye inkomoko y'umurimo nkora ntugire undi muntu ukoraho ubukomose munyikirize amen haleluya imbere yacu ucura urindi hirya no hino nta nzira yayo yo gutabarwa mana we waje kumurabyo uradutabara waje kumurabyo uradutabara waje kumurabyo uradutabara zahora ngushima abatakuzi zahora ngushima hano hari abagabo bakomeye ndabashuje cyane kasi zara mugabo muvandimwe hari zahora ngushima mana zahora ngukora zamura amaboko twese zakwamamaza abatakuzi bakumenye zahora ngushima mana Yesu we zakwamamaza hose ugiye kiriho abatakuzi bakumenye zahora ngushima gushima mana zahora ayiwe
Hallelujah. Mani baho umugisha. Hallelujah. Yes. Nangi yasi. Uzi ko umwanya ugihari. Ninde ushaka kugira ubwiza. Ukeneye isubahiro. Abona gende abishakishe. Ukora ibyiza udasubora. Wendite ku maso y'abantu. Kukugabo ntibamukunda. Ahubwo wite ku izina mwiza. Kuko ndi Imana yamubereye. Ngaho mugende mubwira ababaye. Muhumurize n'abakomeretse. Mubabwire bose barebe. Dufite Imana izahinduka. Nono kubera ko turi kumwe n'abantu bakuru. Yego. Mureke mbabwire gatoya kuririnda nababwiye ryo kungukaho kumenya Imana. Iminota nk'icumi gusa. Nimara mureke utubare dukura Imana aho bwasi gatoya. Yego. Mara dusenge. Giterane kirarangiye. Ariko ubwo tuzogaruka Yego. ndanezerewe cyane. Hallelujah. Shima Imana mutima wanje we. Shima Imana mutima we. Shima Imana mutima wanje. Sema amen. Hallelujah. Bibiri iravuga ngo mwunguke kumenya Imana. Nibyo. Direka mbisiki. Ijambo kunguka kumenya Imana ritandukanye n'ubwenge bwo mu mutwe. Yego. Ntabwo ari head knowledge. Ntabwo ari ubwenge bwo mu mutwe. Yego. Ibivuze ubuzima buri simple, buri deep kandi buri relational. Nukuvuga ngo ibivuze ubuzima bwimbitse bwo mu mwuka. Nicyo gituma tumenya Imana cyane. Icya kabiri, ibivuze kubaho mu buzima bworoheje, twiringa Imana. Icya gatatu, bivuze ubuzima busabana n'Imana. Amen. Kuko ntabwo tumenyera Imana mu mutwe, tumenyera Imana mu mutima. Wow. Zamura amaboko duha Imana icyo. Hallelujah, yes. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Narimo nsoma iri jambo, umuntu wavuze zimwe mu ngaruka, zimwe mu bituma abantu batamenya Imana cyane, ni ugukunda ubwenge bw'idini kuruta gukunda ishuri. Wow. Amen. Duha Imana icyubahiro. Hatukuzwe. Asifiwe Yesu. Amen. Ni ukunyurwa n'ubwenge bw'idini kuruta gukunda ishuri. Iyo niyo mbogamizi ya mbere isuma abantu benshi batamenya Imana cyane. Bazi guhagarikira, bazi gusenga, bazi kuririmba, icyo umutorera cyose yogikora neza. Ubwo bwenge bw'idini bwarabanyuze, ariko ntibaragera aho binjira cyane ngo batindane n'Imana bayihishurire. Munyikirize amen. Hallelujah. Ubwenge bw'idini bwogira umuntu umuvugabutumwa mwiza, bwogira umuntu umupasiteri mwiza, bwogira umuntu umukristo mwiza, ariko ariko kumenya Imana cyane inkomoko yavyo no kuyihishura. Ikamubakure. Janingingi Imana ngwikwe reke Yesu ico musange. Munyikirize amen. Hallelujah. Munyikirize cyane. Hallelujah. Imana ibaho umugisha. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha. Hallelujah. Turabaka. Nibeshe ngatekereza ko ngeze ku rwego rukomeye rwo kumenya Imana. Kubera imirimo nahawe mu ikanisa. Ibyo bikanyura nkaba satisfait. Iyo niyo mbogamizi ya mbere yo kutamenya Imana. Intangiriro yo kumenya Imana no kuyegera ukarushaho kuyihishurirwa mu gitondo na nimugoroba. Yego. Kandi Imana igira amapaje mu abantu. Imana igira amapaje ibihumbi n'ibihumbi. Amapaje y'Imana ni ibihumbi bitabari. Isaba nyine ababana nayo mu gitondo na nimugoroba.
igira amapaje n'amapaje. Yego. Nta muntu ura asima, nta muntu uravuga ngo naraminuje namenye Imana, oya. Tumenya gace. Ariko twatinda tukamenya kandi. Twatinda tukamenya kandi. Uko turushaho kuyegera niko turushaho kuyimenya. Munyikirize amen. Amen. Kumenya Imana kavuga kakajambo gatoya. Kumenya Imana ni umuhamagaro. Imana iduhamagarira kuyimenya. Ubuzima